Саха народын историялар кибит улахан исқоһоннах күнү саха сирин улохтаахтара бигати göддүр соруктаахтара. Саха сиригер республика күнү Исидер Никифорович Барахов атын кытта быһаччы сибэстаах. Ян Иванов бу маннык беле күнгө Исидер Никифорович Барахов туһуна научно-практический билени билемнәбит болан бәйтин санатын видеога ухуланыытта. Төрөт тылбытын үйетитиге государственный тыл анал туругун иңерини ситиге күстәгелен орбута. Мен маннык билилер чулу кии бир дойдулага боларбын кен туттам. Иккитенче хүлбекке хылга республика сүйсілін белетәрі хеджабыт. Бұл биремеға беге бир дойдулақ бұтын Исидер Никифорович Бараховы анан ылар беге әбәхінестәқ бит. Онан бұл Исидер Барахов ақан ұротын иннигер отой улахан хүнкен кылаттақ кейінден беге біліне бит. Оннық беге оғылар бұтығар келер көлуіне оннық хананы ите үйрете хеджақтақ бит. Саскалана Карякина Барахова харбалах нехелегиттен төрттәк әһәтен кытары бигетер әбиту бая Исидер Никифорович Барахов болар. Онан кини жегергениге бу республика күне улахан жаһуннах. Кини чугасан маған боларым бытынан билеген мен оғылар бар кенағасқы чаттар бытыгар әтә кәпсие хеджабыт. Исидер Никифорович Барахов бу хақыра хайдарыгар экономиката хайдарыгар улахан кылатын келдер битен туһунан Исидер Никифорович Барахов саха серин улахтаахтыргар улахан беле киһи болара билден турар. Онон кини күйүһүн күдәгын уран ис сүрәгәттен саха серин сайыннар быт үлетин. Саха наруата ытыктан, убастан өрү саны сылжыга. Дмитрий Барахов, Алексей Старостин, Саха телевидениета Юхабл.